megalayapost.news. Meghalaya used car dealers. One check Meghalaya used car dealers. Abadon hamatrum nompo riboy dising. Kajakal kabakila bantit di batkaliang yajan baro gijay kili hagador kababil. Yawan mansim kabu bad bampin nombabe. Naga benta gajintip kabakamanya pila bankun hakine kin number room. Highway lai art lai new way. Lane ranyo dai sau san new nai riu non lane dai lai riu dai pra way ar san. Melajur ke jengkam ya kali ke wan kipat bah bad ya kajaka penyang ya ke kali gamai ni kali kirusimet apa okstonopo kinong ilam senong nopo kinong ilam kan nopo region auto anus and driver session berkatrat traffic na nopo police station mentakasngi kila pelong da kajing ya jurulang ya kajaka penyang kali kenang bakan nomor ra ya kajing teng kali na kajing kam ya kipai bah balik bewan hagan okstonopo hagan de jile jurib lai dan lang na du rong ba senong kanopo ba es mensong u officer katrat traffic ba bi thank you ba Tony Vice President kan nongpo region atau anus and driver session lembar kui ginong ilam hagan ngi jin jurib kila penbet kerpang hi cakapan yang kali hakelang gibenta ka songopo balale ru kene kana makan nomon ra ya jing paiba balik bawan leng ba kasruba national highway batru gi balik jeulehan hagaba bunsin da jing kelumar ki kali kawan ra ya jing teng kali bar ka jing jari paiba kali kawan hamba kerendo kene kesina du orang basnong ba esmen song officer katna traffic bat bi thank you bat Tony Shella kumnong ilam kaseng kinong ya auto rickshaw kelabuk ke jingkar pan nadu kita kali ki driver baru ki peba ban ya ai ki jing terlang baru ban kongu ya ki jing penbej ban yang ya ki kali kenang bakane kan nomon ra ya ki jing ya ki peba apa sornopo Session mentakasi hagajing itri lang baga version ng po rekat baga police department ilayo banya penting irenti yaki stand no ba joki unit ki pair hapo jong ne kasarang po I barokaway kajik tumbo ka bakarpang jongi kum ka session rekat baga police department rekat baga version kalong sibenta manwanra ya kata kajik duna jong kajing yet hang kali kajing long klem motor pada kajik kopor nakaliang jongi gila ayo ruban keren ban pencai ba ngimlong ke balik khoi hamtam ke sorong po giso prai komplain nakaliya ka session haga pa nakaliya ka police department baga version ng po kalayo man ai ya ka sige lang bag ka to session habaro jokawe ka ka sorong po te kumta nakaliya juga ato session nakaliya ka central body ngira tentu ya paro kini kita terekam jogi lan kita unit pair gulen hapo ka nongpo region makin sobha makin ya berhenti kapag lapatha mane nanu kajing yang ya kilain la Pakistan kajing berbit hai kali balai kajing kali pat kabar kalau banyak burung iwai pat kabalai kalau makin ya long balik koi dai ketu yaki makin da long ke banyak burung iwai ya nak ba kana manra ya kana lu kajing ko kajing ya terekam tingi kimi lenti limpa kana kajing ya dan kajing trailer jogi mata kasih naka liang ka session dekat police department operational makin dia pun itu farfaj balai naka kajing kali bat na bata kilo kiwai pat kiba idang panhapan penbej saya kunti lain tadi kajing bikin pun ya kikali fair kaya session di sedang ai kita fair pada juga por di ketu ba sobha ban ai yang jige trelang bagi ke atau session sing kami lane ka CEC pada juga por ai jige trelang pada polis department peduna yang ada problem ko maju yang mata pos kali kata pada juga pos open ko masuk ai place saja se jige trelang apa ada versi ng po at kucuro pada polis department pada atau session ka parking kaba la penjenjar sisai ya ki paiba ki nong lek nongwan nomor ke kim ke bun ki kali ke bun ki auto te dei nomor kata daw na kaliang terbar ba kunjur na kaliang session berdekat kulit ni lalong concern ha ka be dei ba kane ko benta te dei nomor kata daw kane ke si ilayo ban ya selop la yo ban baik ha kerkom ke tenap kerkom ke ba i te nomor kata ke taro ya baro kini ki association kibadai naga jom ke auto nang ta ki dan ki autoru nang ta ki sumuru hakaba kajing le khuj kaba kongsan kaba nakaliang jom ki ya le sistem mat khuj ya ki jaka ki bala alat ki
nang ba kani ka sor nok po kanong ka internet bat ka ba ipu iping bat kinong lek nong wan ibubun ba tam ki turis bawan bayay bayang te nomor kata kani ni ke de kamram ka ba ni la yo ban sim menta ni ai kulai tentang ya di kulit di balong di ba second in charge of the traffic ila don lang ila yo ke stu jumut lang ila yo ka tunai hak kom ba internet dan nomor kata next time ba nakaliang tinigi auto lu kinai ke instruction ya ki baro ki para driver joki bikin penbit penbiang kat kum gajinya penbit kat kum gajinya kren dan ya gajinya pensai hakane ke port hi pan bisa bai sana ya krok kum dituru wan nam suka bu ngak pat ini ha bari hok ada mai no ngi dan hok man ya sai lara pibiang kan sila wan hadu kakut ai kut sprem kut lu ngi dan hok pang ya accident man ya sai nam ta joki ada mentau passenger, 6 tahun dia presiden, 6 tahun driver, 6 tahun no kakut tu ada 6 tahun yang lain. Kaji kang gapli, kami sama kang, kang ba, kapakongsan kadai, kakam driver kadai license, driving license kadai kasih berkuat jongki, bani ada 6 tahun passenger, 6 tahun lagi. Hab hidden license, kemudian hidden hok bani ya, late mah, ada hidden license, himla melek mah. Tang hak polis pimla me kren te chakut le nai kren hakut pm sun besar no yes no yes te ta kadau suma sim kia kaji percaya hati nam pun tak jing tai jong ni barok lang nang ba ni suku pat jing nila pan yai prang kumba kiweji giriji sinong kio kanam ba pha ta ai ba kermen ba kasinong nong po tahun komiti bahkan long senong pada nak korburam bahkan yok kanam ke bawah bahkan yok kanam ke bawah balap ni baik ya ki parking lot ada komiyai kali angkat ini tray yang asisten buat ke tahun komiti buat ke live kali ki kimat bag ya berin kit kiai hangni ka strok ba dan hangni Meghalaya Post.news